Nihin hitiin chanta kan petu kan petian sina masipi ka lom nak kachim chun ara ko mi nanzapi chunga lom nak kachim ni asung lai tak mi ni se vai he the community of America tia kan upale pol kan dewi GFA upapol chun kan dewi IGYF upapol isi bialte nanza pini lungkatin katein pun kate kan dir trilai dia konan kani nan rel nak chunga upat kan pekna nan chungzonga kalom tuk hi zo phecha rolling tuan bia pakhat nan tiam mi se hi bantukin thil nan tuati ga hin social nakle pakat kat ki harnak tampi nantong kolai simhan selo leader timi khoi tu timi chu khoi kada and focus dia chun objective of the organization, focus on the objective of organization, not on problems. Atin mi no organization natin mi objective chung na lawan kan zot in kal ding asi problem chung kan zaitik mana zot in kal lo ding ka si timi kha nan ma zong nan lum afiang ni khatin nan tu cha kan tei nak zong nan hui hi bantu bin nan kan hroi kho cha hin nan chunga upat nak le lom nak tampi ka chim chu apani na ka hin vai hi social nakla vai nak nan ton ko lai mi zapi minung zakhat anumi zakhat lungkin nakin zaitik mana nan tuan ko lai lo leader te mi khoi tu te mi chu do not try to please everybody mi zapi anlung nom ter dika izom thau miza pi lung nom ter dika zai tik manan to kolai kan boy pa jisu man ni to kholo miza pi lung tin dika kan boy pa jisu man ni to kholo mi se chu cha chu do not try to please everybody kakha maileng dan kal nak zonga bata tein dir pengko timika for kan du na chun atuliawin nan kan khroi bantukin hai lei zong ma hin fek te in pakhat la pakhat ibom chan buin ra kan khroi peng ut zong kha for kan du na hai lei nan kal na kan stood for the right do one to other thil dik thil man chunga hin batak te in fek te in diorolo ra kan khroi peng ko khoi kho nak thazang hi pathian ni in pe ram ko na se chun pakhat la pakhat ibom chanin ren tun ko ti jong kha for kan du na hi kan moto hi zo lo understanding is our strength thai thiam nak chu kan thazang si kan throi tu pol ni an kan throi tiga an tam tin lo na an chambal nak tam pi lai kan ma an du zul pol zong kan chambal nak tam pi lai kan ma zong ni kan throi tu polan chambau na kan thei piak thiam ta lai throi tu pol zong ni nu zul pol kan chambau na kha nan kan thei piak thiam mi pakhat la pakhat thei thiam na te he kan kala chun kan zo phei hi mai leya kal cho ma ko lai hi understanding is our strength mi mutu te hi araka ngai pakhat khat thil kan to global zo pe seminar kan tu leo zong akan hi motu te ni hin kan tlam tin lo na program kan tlam tin lo na vial te kha pakhat la pakhat inga I thiam nak la thei thiam nak akan pe ki kan program vial te kan tlam ting te ti kha kan tu mi kha zai tlukin da a pichwak ti sia chun atu tiang hi lai kan pal pol ni khalewi atlung mi kan fal pol kha anin phil na lo
khaka khaliawa khan main speaker khanin kaima zong khat bia ka chin simhan salo kaima ka chin mi pakat mane an ching talo simhan salo susui suitin cher jenny chun lian thong chun robiak chun hani chun emily chun australia lein kan koi biak zalian khanap nan chimi vil te kha ni hin tiang hi lai lei kan pal pol ni an chim theo lai lei he atu cho phung messenger la vai wala thattika atu lu tu kan ni choni an chim theo ni cho khaliawi kan phala pol kha raklung na salo atu democracy an kan ram hi kan throi na salo chu zaitu kan da that ha anti kan ma upa pol kan chim ni ka pakat man an lung chungam lo kan phala pol nan chim ni la long ka an lung chungam an lung a chang chu za jan mai lai 2022 zong a hin global zo paisen na kan to thantika kan phala zong tam pi itel than khau lo ti mi hi atu te hin kan som chiana nan man asung tu ki anin tlai chan tu na ki nan chim mi te pol ki hol angai tu chu za chan mai lai zong a hin kan phala pol patak te in thazang kan chop ya ku ti mi kha nol kan du na chon atu akan thui tu pol kan upa pol kan menol pol viate nan zapi ni him america zo phecha hetia nan ro kan tukin global zo phecha zo hin patak ten kan ro ya puti ka du ngai organization pakhat silawa ram pakhat ama longin adir kolo america pi man hi vulai chung athong big ram kan ti kau na ten ama longin zaitik mana adir kolo ramdang he pe tai na sipoji mo nangan cheji mo military lai mo pakhat khat pe tai na angai lo chun ama tin adir kolo mi se chu sa chun kan ma zo pe jong ni america longin asi kho lo cha lai lai I ummi zo pe he se se adam international ummi zo pe via te he se se mun khat te ren 20 coding le kalti coding hi mai le zong a kan zo pia ku ti mi kha for kan du na chun kan ma zo phei mai le kan tha jang cha asit big rolai te ka ro mi chu zo phei una vial te pakhat la pakhat kan ma la kan ma hi I upadu si kan ma la kan ma kan upad la wa chun mini an kan zom tai lai mi zom tai kan tong lai kan ni zo phei hi mara nak zong kan tlom de lao tu nak song kan tlom de sen thang nak song kan tlom de simpan selo kan ma la pakhat kan ni upadi pakhat la pakhat pa pek nak kan nai asia chun mi maya upat mi zok chom mi minung kan silai kan varum lo zonga kan va phim lo zonga pakhat la pakhat upat nak kan ni pek le dot nak ye ren kan 20 sia chun kha mai lai kan zo pei lambat tuang lai li chim nga usi fear ha usi kan ran sia ha sa batak tan ngam usi batak atan ngam lo mi chu amala ma confidence ngai lo mi kan si confidence ngai lo chu guilty pakat khat ki ma den kaswal mo vai mo dia lungchungi o mi longka ki confidence ngai lo mi si kan ni chu li kan chim lo kan fear lo batak kan tangam sia chen kan lungchunga zaiman guilty im de lo chu cha confidence te in bia achim nam hading batak atang nam hading mi kan si chun kan semnak kan chuanak kan zo phiram te hi zaitik mat
mana phil thau si zai cha tia kan sem na kan phil sia chun kan sining vial te kan ma na kan ma tlau di cha ki kan ni chu merang kan silo chu kan ti sai zo ma do merang ti cha silo to luk ti cha zo silo zakai pa ti cha zo silo sian pa ti cha zo silo lai mi phun ti sa zo phei ti sa pak si chu cha chen hi kan khen kholo chu cha chen kan sem na zo phei rang te hi mai lei zo ma do peng u si te mi kha chim ka dui ni hin akan free to via te hi ka rak chok ko mi via te nan chunga lom na ka ngai wai pani thla chuan pe ko na se ka lo